Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Kagawad ko nang. Mabalinti aguray dito tersinam. Mabiit kay lang aguray atan ay. Awan pagyanan dagitag gatang. Wen. Adala nga minurayag. Kan nadapaparan may. Papanan nyo aya. Ha? Abay, di mo ka di mangmangag tukar. Ni, adag kasar. Wen. Mapan kami makikasar. Idi kalman napan kayon sa manan naki-birthday. Wen, kagawad. Ay, awang gayang palabsin yaw. Amin apanganan mapangkayaw. Wen kagawad. Da kami ti ari iti punsyonan. Nimot na natuyang ti rena iti punsyonan. Itay kapay nga agururay. Samit na. Nay, awan samot ti awit mo. Awan nga raw na. Aywan gayam. Awitumtuman laengan jay isupot ko nga iga daw. Ha? Ay ket wen na natuyang. Ken mangyawi daktupay iti adubo. Ay una. Ay, siyak tumot na. Mangyawid ak tumot iti kukod. Pangikargaam ngay ket awan mo't supot nga awit mo. Masapol pa'y laeng aya ti supot. Ibulsak tulatan nana. Ayan dagiti kakaduam atanawd. Awan da, Kapitan. Napanda nakikasar. Amin da? Kung Kapitan. Saklatin bati daw. Di ako ida makikita ah. Inal daw nga da papananda. No sana kasaran, bunyag. Ano, birthday ti papananda. Uray na tayo kan mapanda, Kapitan. Ay unay madagitan akaduam atanawd. Nagpupuskol ng retiro pa da, Kapitan. Ada nga min leader da kahit. Asino ti leader da? Ninanatuyang. Ay, agpapadadan ang napuskol ti rupa da. Maray, payakas laawan matatao dito yung barangay tayo ita. Ay, naglaw mo magkayam, Maray. Win nga rod, awan pa'y tinakita kalimabas dita kalsada. Kan, awan pa'y ti umay gumatang dito iti resenam. Napanda amin nakikasar, Maray. Aya? Kanuuray ni Marituyang katnapan. Ay, kastagayam. Wen, saan akong amas daaw? Takasta talaga dyan kumarita. Amin apanganan. Saan da apalabsen? Wen nga rod, nang runakan ni Marituyang. Pada na mula dagiti tano da mahilig iti punsyonan. Wen nga rod Ay, nagpupuskol lakit din tiro pa da. No siyak, mabainak. Uray siyak, Maray. Mabainak ma. Ay, saan gayam anapuskol tero pata? Katuwin mait, saan akas ka ni Marituyang? Napuskol, ti panagrup-rupa na. Inyawat ko ka din kan kadya insupot ko nga igada. Una na. Ada kanya kaon. Di ngay adubaw. Nayawat ko kadikan ka. Ay ketuan na. At damot kanya kaon. Ay, kunak no nalipata kaun. Agawid ta na. Apay ayang aganat ka. Sumit ngutay na. Aguri ka, tagsiimak pa'y itiyawid ko. Ha? Kurang pa'y da ito insupot mo? Kurang pa'y mangisuputak pa'y. Aguray kabi ay Ay sos. Nanatuyang. Adan samot. Alya dito'y sirok ti palitay. Nagkunamot kan ka. Dangarod mangangagaw. Magnakakiti. Danag mon aya.
Ay, sus! Sapay pumigpig samot ti angin na. Gagangay na. Ha? Nalatoyan. Kasi at namang susurot ka na ta. Sino nga'y kuma? Hold up na ito. Nagmuna na. Ay. Hold up ka raw. Awan mo't kwarta may sir hold upper. Saan na kwarta ti kasapulan ni? Ha? Anya nga yung harot ti kasapulan niya, sir. Dahita karne nga awit yo. Ha? Ayan yan. Anya nga'y tiyawid ko no alain nyo da ito'y karne nga awit may. Agpili kayo. Itad yun dahita karne nga awit yo no patayin kayo. Ay, sir hold upper. Ay, di nakmat iramraman dahito langin kadwak. Ha? Apay ngay mo't asyak. Saan kayo nga agriri? Ito suyo na kita na isupot o karne. Kahit nawaya kayo nga gawin. Nasa nyo? Ay, Nana, surutin tantimbaga na. ay, unang, hindi sumin da ito'y karnay. Sige, alam tulagang na. Agawit kayo! Uun! Apay inteng, asino di ibagbagada hinuldab da iti rabe eh? Iti kano ayan tidakkel apuon ti balite. Ni marituyang Ha? Inala je huldapar, je iyawid da akarne. Na adagayam kasta? Holdaper iti karnay? Dito yung arod kabildatan lang, ti pagdakdakiwasan da. Dito'y laeng barangay tayo. Win, amuda ngamin nga ado ti ponsyon dito, kanda iti pumuponsyon. Ay, may saditan ni Marituyang. Ay, sapay la kumata makapagpanunot da. Naghilig kay ito mga men na makiponsyon. Mabuti nga ko na mapan makiponsyon. Nangyawit kay pay gayam kanina natuyang. Isu ana angod jul dapar. Ay, jakto kaya tayo. Una ta ka babaen. Nyamatan, nagrigat gayam ti ma-hold up. Makapanirbyos. Una. Ay, sayang di embulsak ado ako kaud. Inalalaang di hold upper. Ay na, kasjay gayam tirik na ti ma-hold up maray. Anya trik na aya. Aglulok dagiti tumengkaw. Ay, kasta unay abuteng kaw. Ay, na-hold up kagayam. Akas la matalimu daw ka itinirbiyaws. Akasla kayat mo ti tumaray. Wan, ang jakmet nga ron makataray. Ay, nagrigat kagayam ti napadasa mo. Ay talaga maray, iso ajak kayaten ti makiponsyawn. Kano dagpabunyag di ti lugar tayo ngay. Amo ka? Adapay manen kasaran di talaod. Kano dapat ag-birthday di tamyanan. Ado ti pakipanganan ita maray. Ngamjak kayaten ti mapan. Ay, sayang mata. Sapay, ado ti maisupot mo ayawid mo. Kuma, ngam, ay na, narigat ti ma-hold up. Ay, sa bagay matkit di Ipuspustam ka ti biyag maun kadagita pumponsyonan. Ngarud ay maray. Panagkitam iti rupak na puskawl. Ah, Panagrik na kat na puskawl. ay na, numarik naman anapuskol. Talaga anapuskol, Maray. Anya nga tati usarak tapno umingpis ti rupak. Ay, diya ka mo daya pros dita. Diya ka mo da pagpaingpis. Pagbiro kak nga tangay iti kasta. Ada kasaran dita Amok ka, kapitan. ada pa'y agpa-birthday. Amok ka, kapitan. Inimbitarandak pa ya. Kay, Jak kayatan ti mapan, kapitan. os! Ita man pa'y. Wun, kapitan. Mabain kami kininanatuyang. Kayan may sa, mabuting kami na ma-hold up. Narigat ba't ang agpasa? Una, kapitan. Amagan no hold upan dan to, pa'y ti kararwamay. Papa na maray. Ay mapan kami man makiponsyon ka ni Marikwanang. Ay. Da kayo mo't gayam itan tinapuskol ti rupan. Di mo ibagati kasta Marituyang. Ngamen, naimbitaran kami. Kan italaang nga umatindar kami. Ay kat nasaya at ano kasta. Kat, si Kangay, sa dino ti papanam? Orayak man dya inorder ka.
Anya nga iti in-order mo? Hey. Pagpaingpis iti rupa, maray. Awan, maray. Kasapulam dayta. Apa yun? Kapan kayo nakipunsyon idikal man? Mapan kay manen ita. Mayat matgayam ti mapan makipangpangan inteng. Ada pa'y mayawid. Da kayon sa matayin ka ni Marikwa nang tisimublat anaposkul ti rupa na. Idi ni Marituyang. Nga, hanggang saan kami mat amarabrab yan? Muna. Ang agasam day tayaw awid mo o nakasupaw. Ha? Kay kayat mo, Mike. Una. Kita manday ta. Basta di kag pakpakarabi ay tinariga ti mahuldap. Apay ngay kagawad. Takanayon kamutin anak karikap. Ay, mapmapang kami ngamin makipumponsyon ka ni Mari Banang. Awanin ati pagkatangan may kagawad. Nagado di ta tersina. Dito'y kami nga rod tersinam. Tanala katilakaw kagawad. Maya gayam ti makipumponsyon, sika. Mayat angem, kababain ka no kanayaw kagawad. Anya kumati kababain. Ore man inaldaw kami amapan. Awan kababain di ta. Ay, gayam kagawad. Damdamagan ni kapitan, no kaano ka kano amapan nag-duty. Ay, wang gaya man niya. Manon alawas asang karag-duty. Ay, wan. Malagip ka. Sanak gaya man nagjut-juti. Kahit kaano ngay amapan kag-duty kagawad. Mapanak to ag-duty no awan papanan mi aponsyonan. Apay nga kapitan ta si kamot ng tiaglablaba. Kapan nga ron nakipunsyon ni Banang. Kasi kamot Trabaho kami ng dito'y balay. Saan kan ang makapan iti barangay hall, kap? Sa pa da meeting may. Yakon makapan. Apay ngay. Pimuskul ang tirupa ni Banang. Awan babain da ka ni kagawad ko anang. Ay, kapitan. Adamok nga agas tinapos kong arupa. Anya dayta. Adda ka ni nanatuyang. Kumaray. Ada ka no agas kan ka tinapuskul arupa. Jay pagpaingpis, kapitan. Oo. Ada kan ka? Wen. Iso nga ron ti usara. Nay, narignak at talaga nga iming pis to'y rupa. Aya? Kitaam nga min to'y rupak, kapitan. Abot mo. Nagnisit. Kan adot ti kuretret na. Saan mo mat nga uyawon, Ti kunak, iming pis to'y rupak. Iming pis tadi ka mapanan ang makipunpon siya. Siyempre, mabainak gaya mo. Ay, maray. Ikan na nga rudan ije pampaing pis ako na. Da ipausar kunto ko ni Banang. Ay, iwan. Sige, kapitan. Ikan ka, tapno mapadasan nyo kin ni Maribana. Ay, nainteng. Nagaduman ang tinayawid ko akarnay. Nakaragragsak ka. Ay, katuwan Inton bigat. Mapan kami manen makipangan ijay ilay. Adda kasarkat amaangay. Dapat ti ije ili, dumayo kayo pa yun. Adan tupay ijay kabang ibang nga ilay. Ay, kababain daytan. Ay, mayat, inteng. Nagragsak. Ay, padasa man kit di dayto inted ni Marituyang pagpapintas. Na, apay apagaramaten nak itirayta. Napintasak lang arudan. Tapno adda apumintas ka, Ay, kasta. Wen? Ay, sige man nga rod. Padasak man dayta. Tapno pumintasak amapan makipangpangan kadagiti ponsyonan. Pimaw daw mga agpay sa taro pamaray. Wen, maray. Iso apadasang mat daytoy. Mayat day ta apag-aprositiro pa. Wen nga rod. Padasang mat. Sige, padasag mga rod maray. Kasano nga di papanantamanan pakipanganan ijay ilay. Ay, kat mapantalata Ay, sige maray. Mabila ang daya pros ko man dito di tirupak. Barang kuminis kan pumintas.
Nagluto ka man. Kunak man numapan kayo makipunson ka ni kagawad. Mabainak mo't na mapan, inteng. Ay kayat nasawain. Iming pisin ti Rupam. Saanan anapuskol? Wensa, mariknak ngamen nga iming pistirupak, kan agbainak mo'ten. Agad mayat Kagawad, agdan sa kano papananyo kini nanapanang. Ay, awan. Saan kayo na mapaniji-ili ang makiponsyon? Mabain kami. Kat no nagpuskol ti rupa yung iday. Saan itan? Mabain kami iti kastaunay. Ala, nanakwanang kananabanang. Ammo yun, anarigat numapukaw ti kunada a panagbain. Saan adakas ti makiponsyon, ngam kuma, aramidan nyo pa'y nga umuna, dagiti trabaho yo, sakbay dayta. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.